Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Presiden Kaseng Iktin Batho Jantia Uba OR Shalam Ulasha Punko Buram Haka Vivekananda Kendra Institute of Culture Daka Khusnam Sanman Patra 2025 Halor ka jingshim khia ban penne pensa bat ban yada ya ka jinget tanrai ya kanika khusnam uba OR Shalam ulayo pediang haka 28 Foundation Day Celebration Kapala Long ha Guwahati Medical College and Hospital Auditorium Bhangagat Guwahati haka laipoi terek u kelalingkot arjar absan uba Shalam uba Deiru u executive member Jongka Senra Joai ulalong uwei na pedang kiba yo pediang ya ka khusnam bala itu na ka benta ki jingno senyang kiba long ka nuksa ban yada ya ka jinget bat ya ka culture tenrai thì hagan ni kasnam lamba ka jingkra sitom ha ki snam ki udadap hajing ito wa ka jinglalu ti yonga ko wa associate ya menta wa ka sainrai hado ipor wadang kian hado ipor wada chikri ka nong yalam u presiden yongka hajpai te em ki bentai wa menta ha ka school lan komiti bagituan ki komiti yang kesenai kiwa penman yang wa upoi cha ki score lene che YouTube yang kini ke international organization hagini kisni gudep arbana neswa ya ak telefon call na ke head office ki yang ki wa mhatai ha ujan bajar kawada petip yang wa hagan ni kasnam ka choice yang ka VKIC to yanga kamwi wa hakmat do nai benta wa penne pensa ya kan diam gerukam wa hejo ipor wa pungkro ya ka dustor keriti dan ya ka culture ka yongi kawa even it ne hejing ito organika award ko egi to ya one ukon yang ki state ko am hapo northeast wa lutpor ne benta o chim yenika te dabo kasngi wa pungku puram ha ka le pawiterik kamadong swa te ha ni kasngi depan man ya ni ka program haka auditorium yang ke Guwahati Medical College haka wa de ki khat lespa ki audience ki wan di sekila ya kani ka sngi ka wo khro ga yonga ana poi hete yo wa kani ka sngi man ko ka sngi kat ka man bu ini ka wa man sket ka special day yang kamu kon yang kemaklia u chongsa hapana liar juai tekan kamte hajing ito wakani ko benta hadin pada telefon handrai hajing ito wakani ka award mu approach ni u apply handrai khanagi nga uto wa ka choice ka yang ki nei benta ho pendep ya kani mukubura te egi kani ka citation dalang wa kani ka momento wa heju ipo datho dapan wandur ha kani citation ye ngana do dan kian ka ipure poti yonga hado pendep ya ka master degree kamjo hado wa mana ka no hikai le paulis ne makian nang ba government college tadi ni chongya the nominate one the president yang dari India how araja kandu April mana kam member ke board of management yang ke Tezpur University ne ha ka tu university ka mandus nem tam dep ne te wanan ke nomination
na ke Ministry of SRD kamu member yang ke Minority Commission Education Cell ada akan nyau haduk kat ni dan continue kita member lai benuti dia nete yo manun markau nominee yang governor yang ke Meghalaya member member kan hukut hani shalom haduk kat ni wan dan tanya na kau nominee yang governor kau member ke selection board yang ke William Carey University. Tas jauh komen walau kena ini, wah kini ke awak deman sikit ke jing puku buram, ne benta, kikam, wabha, kiyonga, dailang wa ki para member yang ke Sain Rajwai, kiwaman, kinong kercan, kiwe jing kercan, ki komiti wabher, wat ki general secretary ki waya matala mga dewa kop to jo Kremlin bare ma OH toy kam jo arwat ki sume ta ka jing lalu ti yonga he kwa embenta kwa snyang wet not ki to wa embenta nei benta wo pangkai imbiang ya ka chas pra house name ar hajar nru ha kwa ka Sain Rajwai ha ka por ko man ka nong yalang president man secretary UH Beret, GH Beret, woman wan charman yang kan culture atau ma hampines pasa wa upuraman kenjing. Te kenjing lalu ti yang Sain Rai o pangkai imi gani man ro ka cibenta wo penciap hejing itu wa ka jing lalu ti yang ka wa penar liang faith and culture. Iwas nyau komen hadok kat ni iwa ke hejing itu wa kikon yang kan yang tre de bukan mo ye pertut yang tenrau dia ma kamber sulai wa da invent ya ke crematorium ka woman ka jingerap ko khlo ye kikon kan yang tre hakal len ki thau yang ko Meghalaya ne bhai de i jingwan yang ke crematorium to man ko nong da nong ker yo le kikon yang kan yang tre u lai leng lai per chakawi tuan kejingai ma bengai awak ini kitien na hai le wa em ko man ko kanong yada ta hai chu ipor ka Sain Rajwai kam ka bei ko em heni hejwai man ko ka bei yong ki bon ki Sain Raj ne beta wo yo kijing yarap na ki por chaki por lada i problem i wet ko gi ha ka jing lalu ti yong ki lane ang ki won ki benta ki wo ya share ya jeng bot jeng berkat hajing itu wa ka jing lalu ti ka yoki tekat kam te ne ka ski sta ko men ong wa ka ni ka buram man ka nga ka wa hakmat ka burang lam yang ki para khan kan yam tre hakal len ki thau yong ka Meghalaya ne ba kam yo jing tip na ka ni ka organization nga de mana wono kong wo yo ya ka ni ka Sarman Patra kawa ya to wa ka culture wa kam jo we jingai tas jauh men ong ni heni wa hajing to wa ka chap sukra wa ka be deng kha man ko kawa daman ko ka national festival na hada yo ha ka len ki thau yong ka ri India kam jo wa chabar ko ong i chabar na ka ri India ka yong i langba ka website yang ka Ministry of Culture wa ka Ministry of Tourism. Ne bha yoi wa manda yo pumsia ya ka be de kram ya ka char sukra ha ka website yang ki artli ki ministry yo pun bana pathai yai nam wa yai kam wa yai pho yai phe yang ka religious festival yang i ka be de kram wa kam jo wa char sukra yoi wa mana da pemsia na kisnem cekisnem wa kinong yalam yong kari India wandi yo kejatki chakan ni ka thau yong i yo i emen sen la nei benta open page ya ki di atli ki festival ki waman ka be ni klam man ka state festival yong ke Meghalaya dewas nya buro man ro ka state holiday ya walo kinong chong ki yong ka
Hejo ipor. Ka jingwan yang kitoris yoi ka manekistem sekitsnem mansket ko nangku langba ka publicity na kini ki artali ki ministry. Kada kamte ne haini wo pemana wo khana ba hejing ni to ka jingla luti ka yonga sagatai ka organization ka wa magati ka wa snyau sok of you wa ki representative na ki state ki wa per yang ka India langki ketugas ni hagatai ka program Cho ki perlok ki wana janna jangai ki na silchar ki jadi gurukar na jorhat kam jo hapo as ka hati yogi ya kani ke program phone ki nga wan di senrangi hagani ke program kam tam ya ki tukilok ki yo chamlang hewo wai panam buram ya ka ram tempel ayodhya kita ki perlok ya langki ke tugas ni hagani ka pukupuram yang manis nyau kemen yoki nga hejo ipor snyawa kama mansket ke kesengi ko khro yang agam jo yaki para khon yong kenyamre the hejo ipor cipun ba ke kama FDM kama nyamut rangut ki cultural study ki wa research ki wa chim interview hejing yi to wa jinglalu ti ga yong i ka jinglalu ti ga yong kamjo waga organization ki yongi chema ga ni ke benta kambo pengku kurut penku cho ye nam ye pertut yong ka sai rai ko man kam ga bai ko to upat ya kaniam gorukom o ye ga dustur geriti kamjo o ye ga culture ki yongi te kada kamte ni syau kemeno ukhana haro lang haro wano kamu presiden yang ka saintin wai tho jaitia kani ke kam to ko chim ktia hadeni wa daliwan udoktor pakem chadwar ulai wan do makar liwel langdok chim ktia no hops ne mar jar khat phra de lang wo doktor philo mat pasa ya to orika kani ka sainten wai tho yong i ka wa the kadis council dewas nya burom hadien kat totally ki house name modalai the dep notify ya ki alphabet yong ki jain tia yong i kawa the dep joy the dep notify ha ka makaria kajet wa hejo ipor ya ko men petip wa neliang yong ka sainten wai tho ha ka jingalam ke yong a hati por lelang wo ma philomat the dep phai ka wi ka representation cha ka government of India cho prime minister gamjo cho minister yang go home nai bata wo pamsia ya ka ktin jantia ktin penar hapo ka chedul ka wa kat ni dang sa ten ktin ka si we ktin ka ro kana gam tai ne liang yong i de ban poi ya i jing tho yong i cha ka table yong ki nong pai hai tai hadali kana gam te yoluti wa da jing ya matalang ki khnro wa ki intellectual ki wadang khan to ki penar ne ki jantia wi am matalang ki wa gani ka sai nei bata wa pressurize ya the government of India mandale ko recognize ki kita ki atali hap lang we kitin penar nei ba kitin penar mani rap ye peri ne kitin kasil ne kitin karo kana kamte hejing ito wa gani ka banta wa ka saingten wai thok siap mana wa ki para member QM de bon ki de bang kwa hadwar bulai ngai ja nasangya karkhu kordo ki ya kini ki member yang kani ka saingten wai thok ki wadang gat ni ne bata wo ya tor sakamat ne bata wo yo e yai te ting thmu yu de bo dak ki we na chwa takana kamte hejing to wa kani ka jingkhut kene ke jingwan yang phiki media ini all India radio wa phiki press kawa ke jing thmu ne benta ok e man se ya ki witawan ki khon yong ka sain raj lene ki khon yong ka rijentia o ne e wani kami wa bha ne benta wo penne pensa ya kan yang purkom ko dustur ke ti kam jo ye ki khlo ki jam
kiba kamtam ki wangi ki secret group kama yo kat ni to nelian ke government of India lamba ka Supreme Court ruling UE ki jinghida ya ki ni secret group kana kamte ton chemi ka ni kam kata wangi ke collective responsibility nai bata ki wani kam iwo ble ngai ajan kilok ki wana jangai yogi igrubi kado kamte ya gani ka kijeng pokupuram senyawa man ka keburam keyonga keyong kesem yang ke kurim keyonga ki kon dinat keyonga kanjo bagi kon yang ke senbai waro ko gi kamtam ye ke nong chong chnong yang ke rijai tia le ni chnong jwa kumaya yong ni te hejing to ko ni ka benta senyawa mentari wo yo o kana ne ba leng ba ka tu ka ni ko kubor yo senyawa wa hawale ye wani kam man mong yoluti wada poi kam kani ka jing terwa ne liang nyong di tegi sen ke chaba kan kam te tanin ski wa ha ka nong rim bu angi klame hok ole hok ko mai hok ko apos nya mai pi kente ni ko khado ibo pan snyaw hapo kani ke program ko man sket ke program ko man gran ko onga kam ki kon kan yam tre hakatingi chem hakatu besni yo lada elaki ngawo kolamo katu kan ni menit teklamo pano ka jingira naki parajet pro QM hapo ki pratali state ne mentawo jing kerchani kanang wa yo eka ta ko hok yong kam ki minority QM hapo ka state Meghalaya khoblai sibon chi hajar mo Kapor Kaladei, Bapinjit yaki MDC Jongpi, Shaka Khasi Hills Autonomous District Council, Bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job, ka ei ka thong, ka bakidon, ki ei ki man, ki bakong san, ki bakibu hakman. Kita ki deki jingkeli, ki bapidon kam man yo ya ka jubab, haswa, bapin lek man tap ya ka vote Jongpi, haka arpuway tarik urempang, arajar arpsan. Baik ya ka ka program, markman, bat ki kertong.